Jirmili tisupi non puan ta hem nang chilili det aputhak asar pia hin pen pherang ke maikang nipon. Apar Dewpani Phulongchap Sarpo Aphan Kethok ke jer amai ke paman pon. Jirmili tisupi non puan ta hem nang chilili det aputhak asar pia hin pen pherang ke maikang nipon. Munidakaya long hemrit chubuchi tanglu pulote osomar ar jipenta aning cipat heido. Api pen apo labang hini ang bong pen ke apaya bang si jing honche. Lapuson ang bong pen Jirmili tisupi arta ing koira ke thom lapen sentar kanya tiso arong arta jum hek ilitomang jerta apayari deng mate hempen hithi dunji pupen ajo kedamtang matijong ni phaing koira phor ni pen hempen bar jui non puar ni anta hem nang chelele de apai kaching honaya ki bisilo sonsi apaya bang halabang suar ni pen non puar ni anta chu thekhe jun thekhe aning arlo mekri meglang pen donang lo bonta aso aphan kaching hon pik penajok birta achitaya longta pacheta khai hederlo nisu piwangji pu aning chepat hiajok bonta piniar ni anki chonghong bomta wangwe lapen lamri hing pen birta kachelong li penajok police station along missing report sitami pidam tanglo sita raikom sai khiatumta ripi bomta long pithek thederlo lasi apaya bang rat a hong chetaya long aning kidu kachiru kataram pen nang ripi dun thapura photo paklang pen nang ripi dun thapu pen chuning rilo tangte la asarpi kachiru pen kachuning ria mohor langpon ikha Allah lorni mangna dilisupipan ani sibak khoborang siku jong sike theklong bang kubang phi alingta ahema sormati adonara batuma phan pachini ji pulote la berke jong number along call igderno 6900976982 lapen 8812813546 lapen 9365395492 tangte Jirmili tisupi asar pi pherangkia thengnu nangkan ningri don lapen kachiru kacharnap amohor langpon iksina News Desk Report Public TV Karbi Anglong Namli Ladakh ni tumarong ke Puloni Kontinsi ang mosti lo la pen sentar bazar kania tu sorong lo la pen non kang bucok bang ke nilisupi Jirmili tu supi lo la pen ni mena bang ke jiuti kiling pi la pen ni chora men ke pini product tu su pulo nangli supi chitheklo ngade ke arta kwan bago pani nilisupi arta ke teneng pen ke 21 years lo Go 23 years lo nilisupi arta nang kumta le la chitheklo le kuni kwan pen chitheklo le nang kichi thek iglong de ke nilisupi phan ke nilijitam ningon nilisupi pinanso o nilihemang lo aki bazaar dun lagpay pu sintaro bazaar ki dun 25 December Christmas Day army adab dosta baji hemben ke dam bazaar dun lagpay tu manon puta hemang medelo nila happy media ka chipi igeder alam ke kachong lo ni mangna nilisupi pan ani sibak khoborang sikuri jimene pusi nilike nauli to malong tapi pan media tani nang chipi iderlo la pente nili chiri don peglo
Guatian tadi diciri damlo logom dan go perempuan tadi diciri damlo sang tadi dicilang ulo karbiaron antani diciklem elo itu puriar lo antani khobor birta cilong et ciri et thang mana khobor ta cilong le damlo Nani kuma jite long le ke matijong tarik ko ya popen non ange free ini free tarik ke Saya thoma lo, asal ngomong benang itu nuhok kami thang abirta ta cilong lepin yang cilong lepin lang thang abirta ta kaci durta ahe masor dak ne am duko kuci bojar dun lang pudam jiyama ahe masor pen si ghati no go antana ciri dun lo ahe masor ta nanti ahe masor boleh kuna lo ke ni ikela nali supi ke leke kaji ronga rokoi tu sorong ronga gura asai latente apinan hayamen ke pusar teron po asuamen ke kimson teron po nili supi amen ke jirmili tu supi pulo nang supi akong arta kwando po nili supi akong ke aray busor lo no pinso maso aro pinso so Ada nali tumla thana long teni missing report son teni ki dulu mah. Thana long ta nili hoptai si pen apike missing report to complete lo nili supi bojar ki dun pen bang bede na matsa non puta chi khobor chi long le pinna na sinang tulang rabdu nang ji pulo nang ripi po pusina e pulo thana sota Ada laki tang bojar supi aja pun teni ke pon son do mah. Pun ta chi pon pe mungkin nona itu mungkin adalah nona yang supi kan kupilo ke kupudun susu kangtung supi aneh cuniri ke pai jermini nang ini misuoki bisi ilone nang panai cingon no hobi dosita me pai jermini ni pan kubor birta nang cikuri bek no pai nang kupi po nang mingke oisi hempen bojadun jipu de ke dam juima antani ke cini hempen ke dam kani ngarong chan bang sudah perang today pai puni ke tutut ni ngarong chan hempen ke dam ke Hempen kupinyo tubong pasay paso gapu ke abidi. Nili bang ape la sut ke pinamso bhai ni hem ke do ke la nili supia klenga bangkong air ke lo amat la sojo tadi ke dang situ goglo sitani supi ke dahu ga ni ngarong chena masi nili majo panta koi ke Penila nali supi pena nali usap ini kasi bukan pasay pakai iso nali tulung pinamso na me nili chini ni derlo nili supi jelong long lo puluti lale mo pinamso bai ni do choma ole ajana nam sitamina pachitana niki non ke chunigri ke kete kidinga tum ana panta ni nam ni so chilong de kedal ni panang ripi du noi pusini karbiang lo rat amudi da panta ni chunigri lo asam sorban anda ni chunigri lo ne chilong de kedal lo ni ning oi ni bhai ko lang no Apar Deopani Phulongchap Sarpo Aphan Kethok ke jer amai ke paman pon Lason si lakhain ko rapli Deopani constituency ke parlo Apar Deopani alongkedo nongnam chithangklong Phulongchap Sarpo Aphan Kethok ke jer arani ke paman pon Lason si aningkan wang si tami ningkan isipen iseke Phulongchap Sarpo Aphan karchopon peman pon ber Phulongchap Sarpo Aphan pinile thot si tami thok jer ponlo Bang solong kaceram dun kar kli abangke Guru Sergeant Singh Ronghang pensi thok jer ponlo Lapen haladak Phulongchap Sarpo pen nang kacithan dun atengke Vopu vokan si tami misen pusi pherangke athengno than pachini do Lapen anparta haladak Phulongchap Sarpo amondiar along
arni bang jo padap ka chirap dun a president Kambura ronghang lapen secretary Rajan ronghang alang litum pinile thot sidami chirap dun si phulong chap sarpo aphan ki thoki jer arani ingtherjer misen me et pen pachun ponlo lapen la somaya long lutuna jota peman pon Japralang sopen nilito maperangke muhiram teron ng kilo Berta Public TV Karbiang Long. Sabi mo na, ano tamasok sa Ricardo na pa yun? Si ini nitong pulong chap sarpo ikaw kijir kadong kadi aranilo masih nitong dame nikana sekben nikana jan pen situm tajo rarapan dadapan kesukelang di kelang penang lok kidney stone punon korbadar stone punon appendix punon tumor punon cancer punon operation same gaili pulong chap sarpo si aja kong nang dimensi nilian ikan bang nikana seket non pusa cipto bangke kaita tarana copong ini penan ikan krisilo sini tum alang kita ikan Usipo kaitan ikan bang nang ciradun lo penal itu kacing hon sekretari presiden alang itu daga presiden Kambura ronghang lapen si jen ronghang kaitan langsung sekretari lo nang ciradun lo si kedap kita pikir pun ke RI kamisen RI yang mukrang rasanya kamisen pulong cap sarpo kita pikir ta hanwe cingkru kamisen lokal na parekat pulong cap isu anta kipi parekat lapen adun pulau sarpo ta kita pikir kamisen parekat masih non RI punya parti tu nak parti tu nak kepu alang jan sing ronghang ibu pen la siari parti do non kita macam monai doktor orang ronghang apun si pada RI nak tetap nak bajar don si tunggu bodoh kandang mesen nasi tano nara pandai di kita luki lo me sirong yang naik pendang lok motor bukan ta itu mi eti di punggi busi nara pandai ini kan bajar itu